Uba sambor lang ding do utrai juga krejing imlina petrol pump ke badan ur kaliar Shillong ulang bawar apeng ke jinghiar ke yok ke kod hakapor bakhangdam na ke jingpang COVID-19 ke sorkar kelapen ki bani ke khajna kabla sedang hadian shibnai lenter hadian ke jinghangdam hindrai dei hadu ubna ya yong kelapen ki ya ke diesel na ke khatlai 0.1% syaka R% kadbai ke petrol na ke R% syaka lai 0.1% ngalap pensai terus ni kenyat pisah WD tax nomor por banga kadang kalau ke sistem tek mensuah sistem mensuah sedang ya pamang teh tinggal kena out gimana fab suah jang lockdown ke government ke tax ya ke petrol ya ke diesel ke tax 13.5% but 13.5 kalai pointan but ya ke petrol ke tax 22% kat bakasan sales tax ke 18% tinggi hak bantu ke wiru baka petrol ke diesel ini it doesn't fall within GST. Kini syak kategori saka megalia value added tax. Kini ke state subject. Tinggal ngakan mau bah hadian ke lockdown. Wat tu ke lockdown dulu ke ekonomi ke syahid so hard. Ba ngitep i berok hai i baka price jong crude oil ke international market ke here. Kendai pause hadian jong ke tang si benar di benar April. Ngakan mau mid month jong April pada ke government ke rai ke tax jong ke diesel nak 13.5 saka 22%. But ke petrol nak 22% saka 31%. Tinggi is whole ada hak bandra ke tax, so at least it has to be a gradual slope in bandra mo. Supposing ke diesel nak 13.5, kali bandra syaka 15, 17 entah kan ngri. Kensan kira nak 13.5 syaka 22. Te bat kensan kira pat ya ke petrol nak 22 syaka 31%. Te ngas mau ba kan ni ka kata eventually ba ka kata ya kakta pat dia ka hiduk isok kan maka kieu kensan fi ke petrol mesin ke kieu kebaik kali teman obviously by kamarba mardi ke kieu te kembangan men remind me fi to sniru baka state jungi kelong totally dependable on roadways for transportation neither we have access to airways waterways and railways we totally dependable on roadways for transportation di sisian bakal kieu dori ke diesel tengah try kamarba kan kieu hiam sa khamtam ni le baka state jungi pe ka kibar ki khamtam yu khaw apa transport ukha ko debit through FCI. The state government kapan ket bitak ya ketua 9 tons capacity bakal implement ke Supreme Court. Ni kamna ban violate ya ketua. Eventually ketua bahap ket nak kenaikan for that distance we can cover. Ketua eventually kapan kiu dor teh kamar bang. Te sakawiru hoy ngastu bikin mangildir bi ibu kali te menakan ni bikin kiu ke tax so tax kali ke bebon dan ke MPGT tax dan ke dance ke road tax dan ke fitness haban siu ke pollution MLMTU mah jangka labor te ke insurance of haban siu ke professional tax of haban siu but eventually ka ke permit tax te lada ke government kapan kiu wik ni tax te fikmi inti kemno ida taksi kin nak tu garit ke berim te ke jingwan jonga niru ban support de ba ong mangin ya kiu yang ta ke baik kali ngiring support mi pa bakan nihar ke baik kali bakan skin suk ki ba tinggal semua bahkan hari ke baik kali bahkan hari kita ke baik taksi kadang kam ke government kan haban penihar kita tax ke badai bat ka nak lihat transport department bat ke di ban penihar pada yang kata tax ke badai nak petrol ke diesel te kembang i kini ke media affiliate hing i isa target tangi we representative jongga state jingin ri kini it's collective effort fi borok 60 MLAs ke di ban itu nong lang kini bat ka subject matter ke badai ban long answerable yang ni ngastu i di taxation minister bat transport minister taxation minister he is highly responsible ban clarification hak badi bara ya ka tukang megala tax ya petrol buat diesel from kembang time ni diesel from 13.5 to 22 and petrol from 22 to 31 the transportation minister but he is answerable to all those taxes be laid kali fee but eventually the phila ban penihar gitu ki taxes jong kali the phila ban roll back yang ya percentages jong bapira ya ka petrol buat diesel tebot dada ka duna ka petrol buat diesel duna tak tax yang atrai kini rikin haban pendunai ka baik kali tadi am buat jema sai kata ingir ngar ka jingmi jangan di luar ta kanong rem ni